Egameni laJesu Kristu waseNazaretha, ngiyadibongela bantwana baNkulunkulu. Ngiyakholwa, ngiyathemba ukuthi ngemukelekile ngalamavidiyo kubantwana baNkulunkulu. Laba le nto bengikhuluma nabo sishera. Lokhu lengifuna kukwenda kushera lwati nalabanye ukuthi uNkulunkulu yini la ayithandzako ngemntwana wakhe, yini la ayithandzako ngebantu bakhe labathi bamlandzela, nalabo labathi baphendukile bahlala kuye. Ngiyafisa kuhlala kuNkulunkulu, ngiyafisa kuhamba naye, ngiyafisa ukuthi ithoba impilo yemzalwane ifanele ibe nemehluko kumuntu waseveni. Umuntu lekangumzalwane kunetinto lekangasateni, kunetinto lekangasati kuphili ngisho nangeliphutha, especially kuthuka inhlamba, kuqalekisa labanye, ube nenzondo, ubahlebe, ube nemagqubu. Lana sikhuluma ngempilo yebuKristu. Umuntu lesekakhethe kuhlala kuNkulunkulu ushiya konke, akhethe yinye indlela, leyindlela yekwenta kahle, ashiye konke akhethe indlela yinye lekuyindlela yekwenta njani, yekwenta kahle. Ngiyafisa nami kwenta kahle, ngiyafisa uNkulunkulu angingetele kakhulu nekuthi ithoba ngehle phambi kwelizulu, ngehle naphambi kwebantu bakhe baNkulunkulu bonke lengifika ngibesemehlweni abo, ngithi ithobe ngehle ngoba umuntu lotithobile uba ngumuntu lolesayini lokuthi sekukhona lokukhona kuye. Le mpilo lesekayiphilako yebuKristu kusho ukuthi seyikhona nakumaveins yakhe. uNkulunkulu wemusa, uNkulunkulu weluthando, uthembekile. Ngifuna ukukhuluma lana ngencwadi le lapha kubaseRoma 12, lele khuluma ngempilo yemKristu, lele khuluma ngempilo yemuntu lesekashiye itinto, impilo yemuntu lesekathethe indlela yokukholwa nendlela yokuqonza. Ngicela kulifundza lelivi ngaphambi kokuthi ngichubeke nalo. KubaseRoma 12 verse 9, ndafunza verse 9 to 14. Luthando kufanele lubede kutendisa, donzani lokubi libambisise lokuhle. Umuntu waNkulunkulu lesekaphendukile kufanele abe neluthando. uNkulunkulu yena kuqala uneluthando, waba neluthando kithi singakabi thine nalo kuye. uNkulunkulu waze wanikela ngendvodzana yakhe letelwe yodwa, akukhombisa umusa neluthando nekusinakakela. Lana ithi lendzaba luthando lufanele lubede kutendisa, asitondzeni lokubi sente lokuhle. Uma ungumntwana waNkulunkulu usafuna kwenta loluthando lokuthi bantu bakubone ngathi uyabathanza, bantu bakubone ngathi uyabanakekela, kube awendi kona, usuke upretenda. And umzalwane lo pretendako uyingoti emkhatsini walabanye bantu, usuke angenti kahle, uyingoti ngendlela yokuthi bangahamba naye bathi bahamba nemuntu lolungile kanti bahamba nemuntu loyinyoka. Umuntu loyinyoka uyingoti ngani ngoba angakwentela smash nje lana la, wena uthi uhamba nemuntu lokahle. Kufanele sifunze kubabona ebantu laba pretendako. Akusilula kona kodwa funa sibe netindlebe nemehlo akamoya ekuthi noma akhuluma lo muntu umuve ukuthi phela lo uyapretenda, netento takhe utibone ukuthi uyapretenda. Ithi le ncwadi donzani lokubi nibambisise lokuhle. Nangabe sisathanza lokubi kusho ukuthi thine asikaqali kuyiphila impilo yebuKristu, kodwa nasesiyekela lokubi sibambisise lokuhle. Kusho ukuthi endleleni yonke wena utatithoba wente lokuhle, ungabi nema-pretense kubantu baNkulunkulu. Thandzanani ngeluthando lwebuzalwane, nijakiselane ngekuhloniphana. Kude into lejabulisa njengekuhloniphana, umuntu akuhloniphe nawe umhloniphe. Bakhona ke nebazalwane lekangahloniphani, umbone ukuthi vele lo muntu luthando kude, usabambisise lokubi. Athi noma khuluma nalomunye umntwana waNkulunkulu, akhulume amlimade, akhulume nje ngathi wehle esihlahleni, umuntu akhulume nje noma kanjani. Akusikahle lokho, usuke loyo muntu angakabi ngumntwana waNkulunkulu, ngoba lana sinemagama lamabili lekathi bambisisani noma thandzani lokuhle niyekele lokubi. Sibambisise lokuhle, lokubi singakubambi ngoba thina sesingebantwana baNkulunkulu, kodwa nasisenta lokubi kusho kona ukuthi hayi le nkonzo isengakaqali kithi. Khuthalani ningaphelelwa ngumdlandla, nivuthe emoyeni nikhonde
inkosi. Khuthalani. Umuntu lokhuthele ngumuntu lokathandaza noma ngabe isimo sivuma noma singavumi. Ukhuthele lo muntu kuthandaza. Singayekeli ukuthandaza, asikhuthale ekuthandazeni. Ukhuthale ekuthandazeni noma uva ukuthi umphefumulo ngalesinye isikhathi awuvumi. Uva ukuthi sekumanje uthandaze ekuseni, emini, ntambama nasebusuku uthandaze. Ubakhulekele futhi nalabanye. Ungadithandazeli wena wedwa. Thokotani ethembeni, nibeketele elusizini, niqinisele njalo emthandazweni. Angeke kuhlale kungabi nalusizi endleleni yemzalwane. Ngeke kuhlale kungabi natinkinga endleleni yemzalwane. Kodwa lokuhlala emthandazweni nekuhlala eluthandweni, ngeke uNkulunkulu akushiye wena, ngeke uNkulunkulu akujabhise. Noma ngabe sekubita ukuthi sitha sesifuna nekukugwinya, ngifuna ukukutshela ukuthi nangabe ubeketela uhlala emthandazweni, ukwati ukuthi lusizi vele ngeluhlale lungafiki. Tinkinga ngeke tihlale sitha. Ngifuna ukukutshela ukuthi siyohlala sikhamisile sele nje, sitawugcina sikhathale ngoba sitawukhamisela kukugwinya wena, kodwa singeke sigcine sikugwinyile ngoba uNkulunkulu ngeke avume umlomo wesitha uvalekele wena, ngoba na uvaleka kusho ukuthi sewulunyiwe, sewudliwe wena. Hlanganyelani nalabangcwele ekwesweleni kwabo, nikhuthale ekungeniseni tihambi. Busisani banitingelela kunihlupha. Yebo, nibusise, ningacalekisi. Busisa lekakutingelela kukuhlulekisa. Busisa lo muntu lekakutingelela lokuthi ufuna kukuhlupha. Laba lebafisa kukuhlupha, ungabaniki isiqalekiso noma ungabidi isiqalekiso etuke bantu bankulu. Noma ngabe loyo muntu sewuhlukubete kangakanani, noma loyo muntu sewukulimate kangakanani. Lithi livangeli lemine ngilatiko, umzalwane akaqalekisi. Lonke ukubonile futhi ngakufunza tukwencwadi yaNkulunkulu lencwele ukuthi nangabe wena unemkhuba wokuqalekisa, lesiqalekiso kuthiwa sibuyiswa kuwe, kodwa nawubusisa nakuwe kubuya sibusiso. Imagine nje sewuqalekisa umuntu lekakuhlubete iminyaka nebantu bakho, umqalekise bese wena nebantu bakho nithola siqalekiso, loya muntu athole isibusiso. uNkulunkulu akavumi thina ukuthi siqalekise ngoba kwakona lokuhlulela site amandla ako, ngoba nathi silinzele kuhlulelwa ngalelinye ilanga. Silinzele kujajwa ukuthi lokhu lesikwendile, kuningi lesikwendako lokungasikali, kodwa siya kuNkulunkulu sithi sola, sithi thoba, sithi babe sonile, sithi babe asendanga kahle. Uma ungumzalwane unganayo inkonzo yokuthi sola, qala namuhla, ngoba kusho ukuthi wena uhamba elidzakeni, uhamba nje enzaweni lenganakukhanya, indlela yakho imnyama. Busisa uqedze uqolele, uphinze uqele kuqolelwa, uqele kuthethelelwa ngubani? nguNkulunkulu. Uthi thina nangabe singathetheleli, naye ngeke asithethelele. Thethelela wendele ukuthi wena ubonakale ukuthi impela noma ngabe lo muntu ukulimate kangakanani, ungabuyiseli inhlamba ngehlamba, ungabuyiseli lokubi ngalokubi. Wena bani neluthando lwemzalwane, ngoba umzalwane akasabambi into lembi ngesandla sakhe, ikakhulu inhlitiyo yemzalwane. Uma ngabe inetindo letimbi, lokhu lokuphuma la emlonyeni wakhe ngeke kuvuke kukuhle, ngeke futhi kuvuke kuphuma lokumnanzi emlonyeni womuntu, ngoba lokhu lokuphuma emlonyeni womuntu ngulokhu lokuphuma ngekhathi engungwini yenhlitiyo yakhe. Nakathi loya ngathi angafa, loya ngiyamfisela ngathi angashayiswa na imoto, lokho lekakushoko ungakuthatheli phansi, kusuka ngekhathi enhlitiyweni yemuntu. Kodwa nangabe wena sewuthola umusa ukubamba lokuhle, kude losowukukhuluma kabi ngalomunye umuntu, kude lekufisela lomunye umuntu kabi, thatha luthando ulubambisile, ubambe lokuhle, uhambe naNkulunkulu akuside, uhambe naNkulunkulu akwelise. Kwangathi nami ngingahamba naNkulunkulu angiside, angiwelise, ngitithobe, ngibe
sibe nalo lolu thando lwangempela, luthando lwangasibili, hhayi lolu kupretenda, lolu thando lokuthi noma ngabe ngihlangana nalo ogqoke emabhutsi angimthanze ungumuntu waNkulunkulu, noma ngihlangana nalo kede ngisho kwekugqoka lokuhle, ngoba thina sifuna kubona abantu labagqoke kahle sithanze bona, sibone labaneti-status leti kahle, sithanza wonke umuntu waNkulunkulu, lohluphekile nalongahlupheki, lo kahle nalongasikahle, ngoba lo longasikahle na umthanza umkhombisa uthando and ekugcineni utakushiya lo longasikahle la kwendawo. Kodwa thina endzaweni yokuthi sibathanze labantu labangendi kahle, siyabahlulekisa, siyabaqalekisa, siyabaqosha, ya wena vele awendi kahle, ngiyakwathi futhi nje wahlela eceleni kwami ngiyathi nekuthi ungangitshontshela. No, mthanze lo muntu, alubone lolu thando lomthanza ngalo, akubone ukuthi impela wena uyamthanda. Impela ngicinisile ngithi angeke aqhubeke nemikhuba yakhe lengasikahle, ngoba wena umdlisa emahloni ukuthi lesikhathi yena aqothele kwenta lokubi, wena uqhubeka wente lokuhle, wena uqhubeka ukhulume kahle. Thanzani luthando lufanele lubede budendisa, tonzani lokubi nibambisise lokuhle, thanzanani ngeluthando lwebuzalwane. Lolu thando lwebuzalwane kushiwo lokuthi wonke umuntu nakathanza umntwana wakubo bathanza umzalwane wakhe. Akusilo lolu bantu ungakhuluma ngeluthando bacabanga lamathando yabo, babe sekuningi, kodwa uNkulunkulu ukhuluma ngeluthando lokukunakana, kwekubiyelana, sifihle nemanyala. Nangabe lo munye wethu emkhathini wethu anganalutho, sikwadi kumsita, ngoba thine sesineluthando lolungasilo loluthando lwasathane. Kuneluthando lolwasathane, luthando lwasathane ngilolo lokuthi umuntu ahleke nawe kube uthi ngekhathi ekujuleni kwenhliziyo lo ngidamthola lo. Akusiko ukukholwa lokho, akusiko kwenta kahle. Asibusise bonke labasidingelela kusihlupha, asibabusise ngoba uNkulunkulu utabahlazisa ngalelinye ilanga ukuthi noma bebakudingelela kukuhlupha ekugcineni kuhlupheke bona, kodwa ungakuthandazeli ukuthi bahlupheke, bathandazele ukuthi baphenduke ebantu baNkulunkulu, babuye endleleni bende kahle. Kodwa lengifuna kukusho ukuthi nabaqhubeka ebantu baNkulunkulu bakuqhukuluda kube wena wenda kahle, ekugcineni batawuhlupheka bona, bathi bafuna kuhlupha le migozi lebayimbako kutawukhalakathela bona. Usho njalo Zaga ukuthi nalona lokagubhe umgozi ukuthi kukhalakathele wena, kutawungena yena kulo mgozi, ngoba utawuthi usabuke wena ukuthi ugqumukele kanzi wena awuzange ugqumukele, kugcine kungene yena. Ngiyamthanda kakhulu uJesu, ngingamboni ofana naye. Nakule ntsambama ngibona nje umusa wakhe, ngibona luthando lwakhe, ngidibonela nje, ngithi vela bumnanzi nje bekuhlala kuye busuku nemini nje, ngilimemeta ligama laNkulunkulu, ngijabulile, ngitive futhi ngiphelelisiwe kuNkulunkulu. Amen. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Amen. Haleluya.